kawit serat samaya kalenira perang Om Swastiastu. Ainggih ide dane serang sami sane wangyang titiang, sane mangkin titiang penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, sane madue amongan tugas ring Kabupaten Jembrana, jagi ngawedar indik unduk melajah makekawin. Nanging sadurung pacang latur-latur, titiang jagi nyinah yang dewe. Wastan titiang niputu Ayu Tresna Arindepi miwah semeton titiang mekekalih jagi syarat iring titiang ngewedar indik unduk melajah makekawin. Ainggih titiang kawitin. Mosang indik kekawin utawi wirama, kekawin punika kebaos Sekar Agung. Napi mohon ben asap punika, Sekar Agung punika metu saking suara nyane yening ketembangan saking bungkahing lidah nganggen suara ageng utawi suara berat. Wenten makudang-kudang contoh wirama utawi kekawin inggih punika wenten rijani, basan tetilake, tetake, mande malon, rai tiga, miwah kekawin sane lima. Lanturan titiang makin ring ugar-ugar sane ngiket kekawin utawi wirama. Sane ka pertama wenten guru. Guru punika suara sane ketembangan nika berat utawi panjang. Sane kaping kalih wenten lagu. Lagu punika suara sane ketembangan punika pendek utawi cendak. Lan sane kaping 3 wenten werte. Werte punika akeh ring sejeroning kathah wilangan ring sejeroning cari utawi baris. Lan sane kaping 4 wenten matre. Matre punika posisi guru lagu utawi genah guru lagu ring sejeroning cari utawi baris. Ainggih semeton serang sami titiang lanturang mangkin ring teori soroh-soroh pada utawi posisi guru lagu ring sejeroning iraga mekekawin utawi mayurama. Sane ka pertama sama wetra matre. Punika akeh wanda lan genah guru patah sejeroning epada. Sane kaping kalih wenten arda sama werte. Punika akeh wanda lan genah guru nika sane baris siki miwah baris 3 nika patah. Lan sane baris kalih lan baris sane kaping 4 nika patah. Lan wenten sane kebaos wi sama wetra. Wi sama wetra punika akeh wanda lan genah guru nenten patah sejeroning apada. Wenten taler semeton mangga sauninga yening apada ring sejeroning iraga mekekawin utawi mewirama nika kawangun antuk sane ka pertama cari ka pertama nika ring sejeroning kekawin kewastanin pengawit. Sane kaping kalih nika kewastanin pengenter utawi paming salah. Sane kaping 3 punika cari sane kaping 3 kebaos pangumbang. Lan sane kaping 4 nika cari sane kaping 4 punika kebaos pemade. Wenten taler apada ring sejeroning kekawin wenten kewangun antuk 3 tigang baris. Nika kebaos kekawin rai 3. Ainggih semeton serang sami sane mangkin lanturang titiang indik tata cara ngawacen ring sejeroning makekawin utawi mawirama. Sane ka pertama indik suara. Suara punika iraga sedurung makekawin utawi metembang mawirama punika sane ka pertama nada, titi nada utawi stem suara. Sane kaping kalih wenten wewiletan. Wewiletan punika ring dija cengkok nyane utawi ngas nguncap nyane. Sane kaping 3 wenten guru lagu. Nah, sane kaping 3 guru lagu mangda sauninga ring dija guru lagu nyane. Posisi guru lagu nyane. Lan sane kaping 4 wenten basa. Sane patut kuratiang ritat kala matembang ring sejeroning makekawin punika basa punika mangda uning sauninga ring onek-onekan utawi basa sane kaanggen punika basa Jawa kuno. Yening wenten ring kekawin punika
saoning kekawin. Nggih. Kasurat antuk aksara Bali. Wenten sane kepaos penganggen tengenan, Tedong, Ulusari, Cecek, Taleng, adeg-adeg, miwah wenten sane karinin antuk nanya, karinin antuk suku kembung, miwah karinin antuk wung. Punika sane ciri utawi cihna ring sejroning iraga ngawacen kekawin utawi mawirama. Inggih semeton serang sami punika iwau titiang sampun latarang indik unduk melajah mekekawin. Nah, sane mangkin kelanturang antuk nembangang contoh wirama. Wirama sane ketembangang mangkin inggih punika wirama basan tetilake kekawian saking kekawin ramayana kewangun antuk werta 4 lan medaging 6 guru. Inggih majeng ring semeton titiang durusan. Om Swastiastu. Om Awigenamastu. Namo Buddhaya. Kawit sarat samaya kalanirar barangku tinggi nemunin sasih ketiga ring kapat dewasane ide lunga mereka nendang berdesa riahawan nira kapuramyo cingak ide punika pejah-jahane selantang pemargin idane ngulangunin luah mageng ketemu denir katah tukade ageng-ageng pangihin ide dalar genah metirta yatra sane utamu diana len dalaga nir kejar kapu mahnin taman makemiwah telaga ceburan toyo maka sami dahat ening parama santi om santi 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 om. Inggih semeton serang sami asa punika materi sane sampun titiang pelatarang iwau indik unduk melajah mekekawin miwah contoh indik kekawin basan tetilake. Inggih asa punika saking titiang pet frade wenten iwang atur titiang nunas gangrena sinampura puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.